Профессор общественный деятель Георгий Башарин төрөбүтө үс сылыгаранан бүгүн Максима Мусабадынан Котугулулинги федеральный университетка бастакы Башаринска агылар болдулар. Тереңе Георгий Башарин далаханна хүлете бары түттен ырытылынна ол кудук профессор үс реалист уриятчы ден үлетигар сака бастакы көлөне интеллигенцията общественной политической онна культурной олық сайдытыр улахан урулу ан бастакынан сыддаппыта. Ону теңе философияны, этнографияны, үйретиге аграрны политиканы өрө тахарыга, чөл олық отарғатыга биллер кылатта. Георгий Башарин маны тағынан историктар научный сколаларын теребите. 500-тен тақса научный үлені сурибута түйет наука докторын, 6 наука кандидатын итен тағарбыта. Андойдуга биллевет ученые кені үлеті бейін түйет государство библиотека тігер бар. Онна 2012 жылға кені сүйіс сағын штаб-квартиры ЮНЕСКО Парижка билеты авиттері. Кені монография — это история аграрных отношений ден Римга на вечное хранение бирбиттер.